King Bante Kapampangan at long personalidad ing arestado daring kapulisan King Lubao ang Pong Angeles King Quezon Drug Bust Operation. King Balen ning Lubao, adwa katawa pagsuspetsang sangkot kano king transaksyon ning iligal na droga, ding diretso king sukulan, kay badang may positibo kay mikawaning buy-bust operation, alinon sa dareng grupo ng Police Superintendent Angelito Esteban, king Barangay San Roque daw 2nd, inyang Martis, November 20. Kinilala na lang Esteban ding suspect adina John Frederick Mendoza E. Garcia, 28 anyos, ati Christopher Gilas E. Pantig alias White, 42. May kumpiska karingaduang suspect ding mabot king 8 pakete ning pagsuspetsang shabu at markadong pera. Mamarap la ring suspect king pamaglabag king comprehensive dangerous drug stock. King syudad naman ning Angeles, meto nga lalaking kakalwal pa mo king sukulan uli na ning iligal na droga ing pasibayong merakap pauli ning kaparehong kaso king meto nga buy-bust operation asay gawa da ren tropa ning presinto 6 apay ning muna ng Police Chief Inspector Albert Dizon kilub ning meto nga motel king Barangay Malabanyas, Syudad Angeles nganing Huwebes ning ganingaldo November 22. Agpangkan Dizon, maabot king migit 60,000 na ulagan ing pagsuspetsang shabu ing may recover king suspect ay Ismael Dawal I. Menor, 27 anyos, residente ning Nepo Subdivision, Barangay Kutkut, Angeles. May recover mo naman ng 1,000 pesos sa pera a ginamit na rin kapulisan bilang buy-bust money. Kayantabe de mo naman ding otoridad, i-Barangay Captain Ray Gueco ning Malabanyas. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susunod.